Habe keren bikin patai kubor uba wailat miki shela udong ba kejing temu ban penlong ya ga megalaya game sajawai menta ga kenti kalau man rabun ki jingkala kam tama ka bedai bagi jakai lakai ba pher. Ulang ba ban penlong ya kene ga jeko lakai la pen krek gijing dan kam ban pen biang ya ka jakasa na ka benta palat la hajar pras pangut kinong lakai ba kis pangut kinong peniat jaga megalaya games. Ulang namar kejing temu ban penlong ya ka megalaya games kom ta kene ka than ka bampat judan menoru ya ka jaka jingi menta kladon ya ka jaka jingi na ka benta kinong lakai. Ulang balengba kanega Megalaya Games kalong ruka kabuk siar ya kisamla karilum jentia ban pen ia la kejing tebet ban ia la kesap ban sya jet ban mikmat ke jelapat pada gari ban ula pen pawe kejing kermen ba kejing penlong ya ke Megalaya Games sajawai kan long kabayat bet bat kabajop. Kumbolong mentahi ka jengpeng krek kalaya hi sya kemat andang hari ni kita yo bala dep ngarang lekpet ya ka kam tam ya ka swimming pool ka ba namar ni hapsna thamai hantai te ka kam kala stang but ya kibe namar pe ni use ya kini ki infrastructure ki bala don lupa kam tam ko mujwai to ni don bok namar bor ki bala don lupa ki school ki colleges kini ki community hall jok ki snong te pila sang thu hi bangi hap bantang ban renovate ya gitu te kumbolong nanta namar tang ba ya ki school but colleges pis no thu ba ka don ka kapor namar ngihap apa duk bakinda dekut exam duk dekut ayu lahajar pras pak tam kideki athletes nang ta sahojar satspa kideki official Te kecika sak kuno mah kan pilaban arrange ka kecika sak ba Are te kila arrange. The mostly hi ngala use be ya kini ki school and colleges. Ngila use ro ya ke MDC hostel ka don ke MDC hostel ka he te ka turu ngila ya keren. Nang ta even ngila map dot ya kini ki homestay ya kini ki hotels ki badon hapto nang ta ki official so ngila yu. The more or less mah hakto ka yu ro kila peni ba ka jakasa hi kala biak kat kum ka yu. Namar ba this is not the first time pila asing thu hi mo kene ka 6 mekale games even kini ki last 2 years kala long kum ka practice yang ni te molum kumbalong himata nak mendak accommodation ru ka labiang ka jakasa ka euro oi kalong ka jingker ku shibon hamtam especially ku mga ong mene namar ni podot kam ki school ki colleges te pila sing thu ba ngin le ki renovation ham ne ngin pan bhalut ya ki jing don kam tu especially shibo dan ke school ka ba ka jing khang kala jot ki glass ki la pai nang ta ka toilet kan long show dan ni mut ki ni ki don ki tin ki bala ayu ka rong long show la don kum ta kan mut ki la yo ya ka facelift totally facelift te ka shisha ka long ka jing ku and especially shibo don ki infrastructure khamtam hakalian jong sport kim pempat don for example ku mencoba ingin 4 don swimming pool sementara kejengwan yang pemain game sing layo yang swimming pool ketau swimming pool bikin sena menta ke bala nek bat ka west dia menta the same thing will go smooth but iki discipline ro cuba ke boxing dem don ke ring menta ki set up dia ke ring tadi nang tu kila am tu ka kila long kejeng kerkui gitu di station ya ki ayu kan te shisha especially ki kam ki jam ngayo i ka economic activities jong ki nong mut ki kala ki shibon nalor ki menepi ong haduk sahajar siten ki beri bersawan tapi sino tho bing haban deploy ya ki volunteers ni mo ka ki kali kini itai mo ka kalakiu ka economic activities te shisha nga kwa ban ai kuble ya ka sarkar mo ya ka junction na jangai jong chief minister bodon prom jongi bo penlong every year ya ka games temon nga la yo i shisha menta nga daladi bo pek on the ground tengai i shisha ka long jingker cool shibon na do infrastructure do ki nong snong baru ke district ya baru ke district